adom Jesus wa dum so de adom arapa orofo ye wo nhirawo na ye wu a onka ho ene adansidi a me ba be ya kiro no orofo esewani ene sei medi kaka cho so wo fidie mi ade nsempa nkotin no orofo ye bon duro na adansi twitwi di a esi ye papa Stephen Adom Kyei-duah ade mu no ye bebo modin na ye yi a kiro na wo so wotumi anya de wanya bi ahwe na we na me ka se ndwuma pase ya o san ki tumi bon duro no who say ye share video no who say ye like na mum nyoma bi a ense na emfata no ene na obehwe na kofo tugu so na kofo hwe mesre nyoma bi say woni hyeso a bomode so obehwe video no na arecha foforo na me ko papa Stephen Adom Kyei-duah ne platform no so na me ko usa video no 2 years ago when papa Stephen Adom Kyei-duah posted video but your screenshot ma dey atoso no mo hwe look at the number of views a mo hwe video no adom ye wo doso Doubting Thomas for so wom nti say papa post video ni say na mo mo dey say mo be share na average to the bigger audience no mo so eguru nyuma papa Stephen Adom Kyei-duah ebon duro because say ko ba ni say nyuma bi say ya dance ya je say wutum say we die 100% perfect dance ya pa abrochire ma me na chinchin baby bia pa woto wanya dance we yetumi abeto na after 2 years of papa Stephen Adom Kyei-duah post video no nipa 2.4 in the 3 kimpo no ma hwe sa video e mesere mo video no masaya we post bio mo share video no na Doubting Thomas a mo nji bibi ndi no o mo huru nyuma papa Stephen Adom Kyei-duah e bon doro na obi a wa yare for 14 good years ponko atumi aboni minimum nenso wo chin we nya yaresa na oba papa Stephen Adom Kyei-duah die mu Onyankopɔn di for prekope Onyankopɔn di fo a di obeka bia no na abofo na somnom de yadwuma na we mu Christian Council for tumi sori beka se papa free hefa orofo yentie ma me na nkasa na kosam ni video na eto aso no na bomode so be share video ya ma me ye komra na ye ba studio a mesere so be nya wabotre pese mo di mutim komo kakra second chance mbanom Ghana mbanom Doubting Thomas for no me pese me mutim komo kakra munya mo abotre na ene me ankasa me be hye me ankasa makosam me sumi ye 14 years operation papa Stephen Adom Kyei-duah 2019 wo Cape Coast Victoria Park ene me ne nya mo abotre ene me no be din komo ye hwe video ni bra ye kobra Rabasaka Adomara kwampa. First of all, ye pese ye de ye maami ni before eto screen so se de be ya obi sha obeti de entia ne kasa ne wo form sa no ase enti ye momode anaka ye mfa ye maami ya ote hei ni before ento screen so yes. Ye maami ya ote me nchen ya obedi adanse ni before ene that screen so no say ye nyina ye hu de ehye ni komu be pa cha we eye pompo ana se kompo ankasa pompo e ba ye 14 years ni ye maami ne say eye kompo 14 years Rabasaka Adomara kwampa. First of all, ye pese ye de ye maami ni before eto screen so se de be ya obi sha obeti de entia ne kasa ne wo form sa no ase enti ye momode anaka ye mfa ye maami ya ote hei ni before ento screen so yes. Ye maami ya ote me nchen ya obedi adanse ni before ene that screen so no say ye nyina ye hu de ehye ni komu be pa cha we eye pompo ana se kompo ankasa pompo e ba ye 14 years ni ye maami ne say eye kompo 14 years
Compo for 14 good years. And I share our screen is so no. Excellent is thy name, O Lord. How excellent, oh yeah. Abba Father, how excellent, you know. Oh Lord, my God. For 14 good years. How excellent is thy name, O Lord. How excellent, you know. 14 years, compo. And I share this. Now I can only imagine. And more yemami etu afasa or how way ho kopem bra obe piemo ewo Believers Worship Center safuimo mame bomodi atena se mame na cameras ne san capture wo konkro na yen share de onyame aye Rabasaka. So, your mom after and I sheno uba hache November ya November 2020 and not 2019 2020 no 2020 chemu ya November December January and ya February mo Rabasaka. Uba yeno wakwa ye operation or hospital ana baby when your operation be a because the doctor almost imagine 50 million almost on budget 5,000 cedis or my yama would it be now uba ye dia na we ya ekoi me buy no almost me nkoto be me obi kura di one dance papa one dance chire me say me hwe second chance am na me TV me kwache obi dem ma na maka che no ahwia na mahwe na me papa ide ma ko ho me nim say de tie bia Yankopɔn ye ba kompe nte be ye na mpa na pa me ba ye sofu kokko no wadanse ene onim wo kaso wan kaso we chese ye hia so obekire hwiri mu akire ye Bedu ka kire me say madam say be different kura so fuka che so madam say be different kura empire bo aka de no ho say na wo use no emu de he na wo use ye Yesu moja sobolo grace cream na grace soap grace powder and yamanya bi ena me de ko firam ko use me ko de sa me de grace soap na stress sa be ta te me ko jalla me bon paya tia chaya di be 3 weeks 4 weeks atara meba na so for se ma che na sen kan ban ten nam sika niska mintume ye adwuma bia mintume mpaja de mu me da yesa me de so de to ko se mintume humi untime home ebasa untime home untime nye adwuma bia so se na asia ni nyina be samba usi uti asia ni nyina be ba je se woto konko wachi component ya aya den na ho mintume ya shi ene sa ya min char me sa di to biem sa ko meti wa na nane na bibi manum na mati agu sa uti ho na bibi fi wonu wo ba na utigu ana ayira
tumi yɛ no. It's quite unfortunate say ye maame voice in the yenti de oka. But say ye tio, say yenti wo new. Mama ye ni before ni biem. Yes. 14 years kompo. Na kompo timi yira within 4 months say mani ye. Senya adom nyamia. Ebefa hina ba. Hey. Na ena yenshe ukomu ni ye 14 years kompo adonya de na ye show ampa de onyame tumi ye nie na enye nipa nwanwa ye wuntimi onka kora me ye nte onyampa ibo akade ni nyina bi wanom Yesu Kristo moja no or the grace cream afa ne kon so ho a na bibi free na numu ba na wo pigu enie ene ne after ene odete ha de onyame etumi ye no ye da dom nyame ase wadanse yi de ebra dwen ene tiase so na said ye de bia ye papa ka or said this is what we call God's perfect healing. The transformation power of God. Where ye a demonstration of God's power. And a yeshe no. Auntie. Said ye hayedi ya dance ye no. And then udi wo after abetreye. Ye hu before. Ye hu di onyame aye. Sign ko. De konum Yesu Kristo moja no. Na ye beshi ebiem. Na o voice no aba. O perfect healing no aba. Na watimi aka wakosem. Baby, I watch ni wahu. Nante. Bebre. Abibidro bebre. Oh, huadro. Na 2 million, 1 million, 500. 2 million, 1 million. Ningina enko. Upa ya na usika ye 220 cedis. Unyampa ibaka die ningina ebi. And then you are free. In 4 months. De onyame tumi ye no anti Yehowa enshraw awusia mesa mo akwa bebiem aba eye wa ye think dwumadie so na maka kire wo se ewiase ni papa ho ne ho ye na enu tisi yankopon ye wadom na odofo so obehie ni papa na wabomodin se obeso no ye ade ache ye ade asan ye na ade chie mu nsem no odofo aya na emu ye wram enu nti ina wo se nipa dasani a wo tiatas fasase wi so obeye de ese na obeye de fata na ubobon mmodi biara se anamo biara wubetunu ede mfaso de ede bebre onua papa Stephen Adom Kyei-duah 25 years ago no tu anamo ede kotena eye alatamemu se kire ono so benya bibi kakra apodwe eno no okoye a ode kopie mu ewo eye Sobi mountain a Onyankopɔn dan no odidi kire no wo bepo no so ene wodi no krema no ho wan bagukubra wan koye nsawefo wan koye jotwefo wan fa na brabo ambasasa na otumi consecrate no hode ma adom nyame a ene adom nyame ahye no hwanu nyamo papa Stephen Adom Kyei-duah asetena ne na brabo ma ayamfa so de ama amanson na ni titire ni se papa ye Ghana ni nti wan fa ntra latamemu no so ode ba no ankasa ne man so sani apostle Josafo na kebiri bidu ya na ka abi kosufo ma mpanifo eye se nkombe panako na enso wose de abi Ghana ne ye wono toyi o ye Ghana ni abeburu o ye Ghana ni abrante o ye Ghana ni man nti obadwene ne ma ho na enso mpanifo abakọ o ma ndwene papa ye mu papa ye nyehwe de ni mpaniso a waduro dam na papa Stephen Adom Kyei-duah so aba enam na no kasa so edum o man Ghana wakwanya so biara so enna ansa papa hwa do ya ode ma ne nsore mba bloggers na mo ehunu anka ho asem videos etisi yanka wo sam mutum share na doubting Thomas for na omunji bibi ndi be hunu nyuma papa Stephen Adom Kyei-duah ba wuro ne dia bi na negative aspect so bi attack obi na bi tese nsem hunu ko na ya na me kase munuanom bloggers no momma yen jesa ankofo na chiridi na papa ni nduma pa na wo bo wuro no momma yen project e no na afoforo so hunu nyuma papa e bo wuro na mesre Ghana na bibiman nyame ache yade papa Stephen Adom Kyei-duah Onyankopɔn difo prekopa Onyankopɔn yi na ma my Ghana se enam papa so
na ewiase nyinaa ɛho mmra ɔmo so sɛneɛ Israelfoɔ tumi akora ɔmo Elohim no sɛneɛ Arabianfoɔ Arabmanfoɔ akora ɔmo ala no moma yɛnkra adom nyame na ne ho bɔborɔ a ɛsane ɛmbi ɛnsom yɛn na ɔman Ghana so ntumi fa ne tempefra na ɛndu baabi a ewiase bɛtwa n'ani abɛhwɛ ɔman abibiman Ghana. Na Ghana is the gateway of Africa. Ɔrɔfoɔ yɛwɔ hyira sɛ wonya ho abotrɛ na ade a ɛbɛyɛ ne sɛ mema mo current update a monhwɛ Philadelphia madam. Honestly speaking, monhyɛ me video yi na platform yi monim sɛ ahadwumadi a yɛdi ne deɛ nsɛmpa koten ne yɛbɔ mdowuro nti sɛ Nyankopɔn yɛ wadom na sɛ w'ani hyɛ ade pa so a mompromotu monhyɛ na monlike it. Hey! Bibini ko bibini or support ni na e de yasa o like kaka o like no so ya wo ya o like ana ide o share video na na share mame you won shira wate so o share ya won shira wan share so ya min shira o promote ya min shira wan promote so a yehuwa won shira. Bye bye. Welcome to YAY YouTube channel. Positivity only. Adom nyamie wayeye metumia soria wayeye techemada bodie mu wayeye wayeye oma tatie biania ofresu kokotuma oma enie bedia